Welcome to the Political Rounds with me, the voice, right here on Ghana and Sem TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Sebi, we need to me be an answer. Me anya me hu akopop. Na mpese me ka bi kire no hu se yesu mpese kokko wo yanu. Na anya me hu bi kwa me mpese amanfo nyina hu no se eye NDC fo na tie Kennedy. Yes, no NDC fo na tie a friend say Kennedy echi. Omo nye party ma. Di ombedi kakra omo nu se bi omo kwat tale no ho a omo do omo ho frofro na omo benye bibi edi nti na omo ye Kennedy kom na omo di na chi na nye party no do anaso sebi leader oba be bi omo oh nti NDC for ni ekom omo ekom di omo no omo atale Kennedy se de bia omo be di no ho sika na omo di no ho sika na ni breba na ato no nsem keka ti be sremo ye MPP fo a mu do party no Kennedy de ye say oye party ba ye di tum be se obedi party no nim pa be bia party akwakoduru eni be bia omo na akwakoduru no Dr. Alhaji Muhammad Bawumia ena se say party no ede na ba omo ye Kennedy na ya towe adena ye no mu kwapa obi na mo de na braye adani abuane ne aye na mo kwapa odwan ya mo na wo ye osaba komba me wai me wasi ho about me money na MPP ade ye mo mpany. Good afternoon. Afternoon Robert. Let me say and na me wo me bra prekasa life so na me ka try say or the assignment to one me so metu anamon one way ye Kennedy ni na ye NDC for evidence because NDC ni be ka kira wo say mo de Ken ba yanka beboa one wo say Ken ni mu ye ha because yemfa papa land ye ba beto aba na mo de alan e ba yanka ye beto amalan mo de alan e ba ye palan alan ti no nya many percentage say no nya ye and as I say Kennedy for imagine say obiara ye ba wo mia obe contest we constituency or regional and national o nto ma no eti ye ba wo mia na ye delegate ni ye nso no we a we Kennedy no ya to aba ma ye ma me ba kra me to aba ma wo eno an ba be se aba ko eti aba wo mia eti mu a mo ye delegate mu nso mo mfiri mu ani atsa abon na ye ba be bie mu no mo nso mo de mo nkrofo a mo kasa kire an wo mu tie ba fix wom mama nkwa ye yi loose bia o enkwane ahodi na ehia ya hwebe enkwane ahodi na ehia mesa na mesia mi ni ane anya so to maji ye bome sana meso me ni say meso me de me kurofo a mi jiudi wo mo ye lawyer meso be de won be hye mu no obi a wo ye delegate aye ba wo mia mesrew fi wani ase nkoto nkwase aba 2020 regional national make Bawumia microphone kwa na campaign ama wom me ye adwuma ama wom because me nkoto aba ma obi odi MPP information kwa koma me opponent ne ye bi da na nim sa ponche because me ennes Bawumia case on ko bi ma me ne MPP abato me ne won awie because papa no abre MPP party ne papa na ni ye ene na ni ye de mre we ye mra say yi mo secretary no mon ka sankire no obeka say even delegates kra no e ma ye campaign o constituency level ne ade ye papa kan ko Kumase oyo obi a obu party mpanafo a odi mraso a aka nkrofo de bana ya kiro kan 2028 bedi na ni ma ko obeka say mon fancy nchen na emere so ye wasi ni pe bia that's all ye Bawumia fo ya say ko print Bawumia 2028 na ye DC wa ye benye obi so ye secretary nti obetwe yan asen o ma di sabi obi no obromra so wo ye peni a wa people ma wo to ba ko bi kura me ameti adwuma ameye no wo a wo ye secretary ni kura wo ntimi ye say adwuma no ye nim bi na aba abonti o ene abusua bi a ye firi mu aka kwase asema ye be kan Ghana jollof kura nko mfa ne ho ye nim na ye yi ntina ye busua na ntina ye din no aka kwase asema ye be ka kire MPP fo ni bi no anka wan hwa Allah enti wo mu tiatia break abutira nko a wo mu tiatia break abu apapo no oni ni lemu aba support kana no ntum no support no no kwa de ye so be support Bawumia
Womu MPP down for nyina yesa hopes na doye aye ne se opapo a wo hwe adwunso no tankrofo ni mienu omu na aba abegu MPP Ma me invite obra. Hey. because we this is the time I was say aboa papa wonye papa every time omu ye we are fixing the omo ye fix the country na abronyen enso de call counter say omo ye we are fixing the country no homre no answer aboa papu ni hopsin omo ye gu saade no Yes. omo ye gu saade no aboa papu we UK ha atenie be pa no oni na akufu ado aboa papu homre na TV station bi me refi TV station it is possible answer is radio. No, I just watch this radio. Not a TV. Adam afraid it is possible. Menene kasai. Make a treno. Someone watches our boy way. Now I have 4. okay so the Brian you akwakuto won Yes. It was a Ken Brian Ekwambwa. Yes. My friend, it is possible. Tiana na so da. Yeah. Someone watching you. You are no so they say Martina and Martin Jamra. I tell you that sa aboa papu we. Me tune ni page. Martin kasa. Na nado e wo kromu ha sei. Ene wode ne ho abahwitwi MPP mu ama ono no akotena Ghana gas enye sikato 2 bedrooms edan atim. Na nkrofo amuni wo mu ye aduma free tete wo bia di MPP achi free 19 ko to ho. Woni bibia eno na ama enipa ni bebre ebu ofuo no sa akwahwifo we na we mu ba ya no ma be wo no ma sesane mama ka se nese ye be hwe mama Kennedy agimi party ni sa wo ya no akofo ma ba no asesane mama mo enye ye o no mo da ko Kennedy Japan jalifo we achi that's it like no from my why are there one sorry about control oh sorry that yeah why quick Tassa hello Tassa the bajo Tassa we oh don't better so no feedback no call Slow down show no why follow kasa ye tunka rade obi onu wo obi eyi ati ma fire ni enko meba obi o free NDC no no free NDC no wa fa kejegum ada mo nteme nka yati pa na me asofu kasa kejegum fire ni enko asofu kasa obi onu wo free NDC na de na MPP no mo pese me se mo sese mema nimu a yesi ye ma ye temema ye beba be ye party no na mo ka se next MPP administration ye bejeje amamo atena honom na makofisi se NDC fo na mabesi suppose amom enye yo wo sa akwa we ya wo sese apaso ya hwe be ma nim aso dwan abegina honom se na yesi wa yi hu adi ntema me ye hu me se wunya kwan lead ye party no se organizer kwasia ko organize NDC omo na ane omo kwati fo nka ne koka ne be bold asia na JJ Rollins yere oya be bold no kra de na anu ade nchai wadin omo kontokwa ya nchai yo no NDC ni no ba MPP amatam position ante say de amano e na odi enkwala no ye ma MPP fo no kwa so omo kope position no o si dis me do ansa no mama position no odi o yini sisimi yini kwati monkey o emaya na omaye party ni ho aduma free tete eba no omo kope party aduma kwase we free NDC abeje party na so say dis wadi no ene wo so obelidi party no abo adoma no amaye ye mfra no organizer ye friend party organizer no so obetira yen ne oyanto abama no me se organizer no wunya ni nya ni tena na ye se wa ma ye hunu utiri mu asem entem wa amenko si nanim to say monkey why na vote man as organizer our MPP mo ana nanim to say monkey na me papa the folder dan cause se aboagimo why na ehwe ni si to say we clamancing why na vote man we so any organizer our MPP mo in the NDC form when your MPP mo now we old man now oya brand
Neka si ha post pa igbe. Eka kire igbe fo ne se we ofri ndisi mu nti wontimi metu su leader mayen. Ye be post. E me nye ye. Nti omo ye ndisi fo na me di mami. What the abua papo. Eno an obi ani na abua papo. Wa ye ndisi voter region. Ntu ye pamele ge be bia ba do national organizer le MPP mu. Na pa mi on ko le be monkey na monkey onu kata jankplen bia voe vinana makala vote ne bi ma do organizer le MPP mu ba jokwan le tafala kamala zimo onu a jahin le gama bia make amakukuda ka do dress dala na ya kama ba di tafala na ilalo amada kamala vote na voter region to mi kwa nchuvi onkuma le be monkey na NDC to ile za be la do organizer le mi le MPP organizer le national organizer. But I come and vote no because my respect to the Kama elege no kodo MPP organizer. I'm gonna vote in the patio. I'm gonna vote in the patio. Tamada kune mi voter register. Mchuvi ya kwa milele me fata bi wa do MPP organizer. Onkuma le bia vuvia na kwa nu bo chawe le ga be ya vu evi na. Chamani aba. MPP le voter register. I'm gonna come and vote no. Akpe mi sere. Aha. Chamani aba. Yao. Kayazu. Ya fire ni Ena di ojo. Ati mafia. Who ya grani afkabi? Ati mafia tinkra pa. Mimi di na nya pa. Mute hu Ontimi o. Mesemi akasa. Ati mafia. We are going. Kan chiro. Ni empo. Utin kan chiro. MPP delegate. Anybody organizer or voter organizer, national organizer. Now we krama we when Jesus. Asamo. Ati mafia yam kwai. Ati mafia kan kwai. Na inyami ga me. Mini nya wi oye ga. Mina ko bia ne. Beka Jimini na edomoja me mine ko. Canada Japan na mojile. Bulu Canada Japan. Nuba kele ya. Na moke Canada Japan ba nya fe president. Nyela ka elu wa denche. Wo small gbomo na elu neba fe president ye Ghana nyenu lo. Ke neke common nu ke here. Tomo abebe kwe ehia ke tomo kena na-egbi nyele kena na-egbi papa na domo shie ehia tomo kena na-egbi papa mi kancha so ye twi ni misi we ni muti se nchi na ma awo we hu ma ni nchi na na asen awo aka ho sa na ote we ni mu hwia sa abebe we na fiamfia se mosquito queen o mi utu hu mi ntimi no we na fiamfia se mosquito efiamwa kwa sia cholo bi ju so probo ye no an say na nya odan wo first na me respect you na me nim se we jimi sa wate wo si akwoso se eyi kusie